Salam dostlar, bugün men sizlerge 7 klassın algebra kursundağı dagı bir temany tanıştırayım dep turamyn. Bizim bugünkü sabaktın teması tengdeşlikler. Bilesiňer balдар, men tengdeşlikler tuuraly aytardam urda alga sizlerge bir neçe tuýuntmalарды жазıp göröýün. Anda göňül burgulaçy mınakey 4a plus 3 degen tuýuntmany görüp turasyňar. Anan 4 kaşan içinde a plus 3 degen tuýuntmany görüp turasyňar. Balдар, eki öte özgörmesi var tuýuntma. Hem uşul eki özgörmesi var tuýuntmanın a degen manisine men misaly birge barabar bolsun dep turup, bul eki tuýuntmanyň manisini taap göröýün. Karaglaçy a'nın orduna 1 de goýup görgüle. A'nın orduna 1 de goýsaňar, 4 menen 1 de goýsaňar 4, 4 köştü goýsaňar 7 paýda boldu. Demek birinci tuýuntmanyň manisi 7 boldu. Ekinci tuýuntmadagy a'ga 1 de goýsaňar, 1 menen 3'tü goşsaňar 4, 4 jerde 4, 16 boldu. Muna ekönün manisi eki başka çykdy. Görüp atasyňarba? A 7 menen 16 barabar emes bolup kaldy. Emi men ekinci bir tuýuntmany alyp göröýün. Misal üçin, bul birinci tuýuntma bolsa, men ekinci bir tuýuntmany alaýyn. Uşul jerde 2a misal üçün minus 3 bolsun deyin dağı. Bu jerde 2a minus 1,5 bolsun deyin. Balдар karaglaçy, bu jerde dağı 2 tuýuntma alıp a'nın 1 degen manisinde ekönün manisi barabar bolgon jok. Emi men dağı 2 tuýuntma aldym. Emi men bularga a'nın 1 degen manisini goýup göröýün dağı. A barabar 1 bolsa, gelgile eseptep görölü. 2 menen 1'di goýutsaňar 2, 2den 3 gemitseňer minus 1 degen maýyna gelip çykdy. Bu jerge a'nın orduna 1 de goýalyçy, 1den 1,5'ti gemitseňer minus 0,5, minus 0,5 menen 2ni goýsaňar minus 1 boldu. Emi uşul jerden minus 1 menen 1 barabar bolup kaldy. Emi bir nerseni sizlerge aýtaýyn dep duratam. Birinci eki tuýuntmada bir ele özgörmege mani bergende ekönün tuýuntmanyň manisi barabar emes bolup kaldy. Ekinci tuýuntmany karaglaçy, eki tuýuntmaga bir ele a'nın orduna 1 de goýsam, eki tuýuntmanyň manisi barabar bolup kaldy. Demek özgörmelerdün kalagan manilerinde eki tuýuntmanyň tieşelүү manileri barabar bolsa, anda mınday tuýuntmalar tengdeş barabar tuýuntmalar dep atalat. Mına bizdin 2a minus 3 jana 2 goýulgan a minus 1,5 degen tuýuntmalarybız tengdeş barabar tuýuntmalar. 4a plus 3 menen 4 goýulgan a plus 3 tengdeş barabar emes. Düşündiňerbi? Kayra gaýtalayyn balдар. Tengdeş barabar tuýuntmalar bar, ana tengdeş barabar emes tuýuntmalar bar. Tengdeş barabar emes bolgonda özgörmönün kalagan manilerinde ekönün manileri barabar bola berbeýt. Bir uçurda özgörmönün ayrım bir manilerinde barabar bolup kalışı mümkün, ayrım bir manilerinde barabar emes bolup kalgan uçurlarda gezdeşer. Demek bizim birinci eki tuýuntmabız tengdeş barabar bolgon jok. Tengdeş barabar boluş üçin özgörmölerdin kalagan manilerinde tieşelүү manileri barabar bolot. Gelgile men dagı bir jolu bunu sizlerge dalildep bereyim. Mına a'nın orduna özgörmönün orduna 1 de goýganda bunun manisi minus 1 bolsa, bunun manisi de minus 1 boldu. Emi gelgile men a'nın orduna 0 de goýup göröýünçü, gelgile esepteýiz. A'nın orduna 0 de goýsaňar, 0 menen 2ni goýsaňar 0 bolup manisi minus 3 çygar. Bu jerge a'nın orduna 0 de goýgulaçy, 0 menen minus 1,5'ti gemitseňer minus 1,5, 2 goýsaňar minus 3 bolat. Demek gördüňermi balдар? Özgörmelerdin kalagan manilerin berseňer dele, bul tuýuntmalardan tieşelүү manileri barabar bola berse, anda mınday tuýuntmalar tengdeş barabar tuýuntmalar dep atalat. Emi urmatly okuwçular, tengdeş barabar tuýuntmadan men misal görsetdim. Misal üçin sizler görüp turganday 2a minus 3 jana kaýsy tuýuntma tengdeş boldu? 2 goýulgan a minus 1,5. Mına bul eki tuýuntma tengdeş barabar tuýuntmalar boldu. Emi men bugün sizlerge aýtaýyn degenim, tengdeşlik tuuraly, tengdeşlik degenimiz özgörmelerdin kalagan manilerinde tuura bolgon barabardyk. Misal üçün
2a minus 3 barabar 2 koyulgan a minus 1,5 dep yazıp koysam, mına bu 2 tengdeş barabar tuyultmalar. Ortasına men barabar koyup yazıp koysam, demek bu tengdeşlik bolup kaldı. Kaytalayım. Özgörmölөрдүн kaalagan maanilerinde tuura bolgon barabardyk tengdeşlik dep atalат. Bul barabardyk. Sizlerge men көрсөтүp ушунун арасынан теңдештиктерди тапкылачы десем, бул экөөнү теңдештик деп айта албайсыңар. Булар ортосунда жана деген туруп атат. Булар теңдеш барабар туюнтмалар экенин айта алабыз. Эгерде өзгөрмөлөрдүн каалаган маанилеринде туура болгон барабардыкты көрсөңөр, ал теңдештик болуп эсептелинет. Билесиңерби балдар? Теңдештикке көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Мисалы үчүн мен өткөн сабакта силер менен сандар менен болгон амалдардын касиетин көрсөткөм. Анда ушуга көңүл бургулачы мына көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиети, кошууга карата бөлүштүрүү касиети бул теңдештикке мисал боло алат. Кошуунун орун алмаштыруу касиети да теңдештикке мисал боло алат. Демек көрдүңөрбү? Сандар менен болгон амалдардын касиеттерин мисалы мен теңдештик катары карасак болот. Анда эмесе мен теңдештик тууралуу дагы кийинки бөлүктө бир нече мисалдар менен көрсөтүп берейин. Балдар, мен жогоруда силерге теңдештик тууралуу айтып бердим. Өзгөрмөлөрдүн каалаган маанилеринде туура болгон барабардык. Өзгөрмөлөрдүн каалаган маанилеринде туура болгон барабардык теңдештик деп аталат. Эми билесиңерби? Теңдештикти далилдегиле деген тапшырмалар кездешесилерде. Теңдештикти далилдөөнүн бир нече ыкмалары бар. Мисалы үчүн биринчиси, теңдештик берилсе, аны далилдеш үчүн алгач далилдөө деп жазып алышыңар керек. Далилдөө деп жазабыз дагы. Андан кийин теңдештиктин мынакей, эгерде оң жагын өзгөртсөңөр, анда теңдеш өзгөрткөндөн кийин сол тарабындагы туюнтма келип чыгышы керек. Же кээде сол тарабын өзгөртсөңөр, оң жагы келип чыгышы керек. Кээде эки жагын теңдеш өзгөрткөндө теңдеш барабар туюнтмалар келип чыгышы керек. Эми балдар, мен биринчи теңдештикти далилдеш үчүн оң жагында турган туюнтманы теңдеш өзгөртөйүн. Теңдеш өзгөртүш үчүн амалдардын касиеттерин пайдаланабыз, окшош кошулуучуларды топтойбуз. Келгиле мен оң жагын жазып алайын. Демек оң жагын өзүнчө жазып алсам 2 көбөйтүлгөн 0,15 a плюс 3 турат. Бул туюнтманы мен теңдеш өзгөртүш үчүн мынакей көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин карагылачы. Көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиетинин формуласын көрүп турасыңар. Мына ушул формуланы пайдаланып жаза турган болсом, 2 менен 0,15 көбөйтсөңөр 1 болот да. 1 деген коэффициент жазылбайт. А деп жазып коем. Плюс формулада турат 2 менен 3-тү көбөйтсөңөр 6. Мынакей балдар, мага берилген теңдештикти далилдеш үчүн оң жагында турган туюнтманын өзүн жазып алып, теңдеш өзгөрттүм. Сандар менен болгон амалдардын касиети боюнча өзгөртсөм, a плюс 6 келип чыкты. Эми теңдештиктин сол тарабында турган туюнтманын өзүн көчүрүп жазайын. a плюс мынакей 6. Андан кийин оң жагындагы келип чыкканды жазайын. a плюс 6. Көрдүңөрбү балдар? Мынакей теңдеш барабар туюнтмалар келип чыкты. Демек, теңдештик далилденди. Жоон жазган журта теңдештик далилденди деп жазып коесуңар. Далилденди. Мен кайсы ыкма менен чыгардым? Теңдештикти далилдеш үчүн оң жагында турган туюнтманы теңдеш өзгөртүп, сол жагындагы туюнтманы алдым. Эми келгиле, экинчи мисалды көрсөтөйүн. Экинчи теңдештикти далилдеш үчүн мен сол тарабын өзгөртүп көрөйүн. Келгиле, анда далилдөө деп жазайын дагы. Далилдөө. Сол тарабында турган туюнтманы көчүрүп жазайын. Минус 4 2 плюс 3-тү жогорудагыдай эле мынакей көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиетин пайдалансам, минус 4 менен 2x'ти көбөйтсөм, минус 8x чыкты. Минус 4 менен 3'tü көбөйтсөм, минус 12 чыкты. Мынакей балдар, минус 8x минус 12-ни сол тарабындагы туюнтманы теңдеш өзгөрткөндөн алдым.
Oң tarafında minus 12, minus 8x turadi. Qo'shiluvchilarning o'rnini almashtiruvdan summa o'zgarmaydi. Demak, men bu lokonni o'rnini almashtirib, minus 8x, minus 12 deb yozib qo'ysam bo'ladi. Bu yerda dag'i tengdeshlik dalillendi. Men qayra-qayra yozmayla qo'yayin. Demak, tengdeshlik dalillendi deganda o'zinglar har bir javobda yozib turishinglar kerak. Tengdeshlik dalillendi. Emin hurmatli o'quvchilar, birinchi tengdeshlikda o'ng jag'indagi to'yintmani tengdesh o'zgartdim. Ikkinchisida sol tarafında turgan to'yintmani tengdesh o'zgartdim. Jiyintig'ida tengdesh baravar to'yintmalar aldı. Emin o ikkinchi topshirmani boshqacha da dalillasa bo'ladi. Qanday? Men sol tarafına tiybey turib, o'ng tarafından minus 4 ni qashani sirtdan chiqarsam bo'ladi. Men bu yerga ikkinchi uchur qilib ko'rsatib qo'yaychi, minakay. Men demak minus 12, minus 8x degan to'yintmadan eko'ntang minus 4 ga bo'linganlikdan minus 4 ni qashani sirtdan chiqarib beraylik. Qashani sirtdan chiqarib bersam bu yerda 3 qoladi. Minus 4 bilan 3 ni qo'ysam minus 12 plus 2x qoldi. Emin ballar, men sol tarafini o'zim ko'chirib yozayim. Minus 4, 3 plus 2x plus 3, 2x plus 3 degan turadi. O'ng tarafında bunakay, bunun o'rnina men buni yozaman. Minus 4, 3 plus 2x. Hurmatli o'quvchilar, bunakay, men ikkinchi chiqma bilan chiqardim. Buni birinchi chiqma bilan dalillab bergan. Bunda ikkinchi chiqma bilan dalilladim. Ikkovi bilan teng. O'ng jag'in tengdesh o'zgartib, sol jag'ini alsanglar bo'ladi. Je sol jag'ini tengdesh o'zgartib, o'ng jag'ini alsanglar bo'ladi. Mo'leko tengdesh baravar ekanligini ishonasizlar. Antkeni qo'shiluvchilarning o'rnini almashtiruvdan summa o'zgarmaydi. Mana men sizlarga hozir tengdeshlikni dalillaydi. Birinchi misolida o'ng jag'indagi turgan to'yintmani tengdesh o'zgartib, sol jag'indagi to'yintmaga tengdesh baravar to'yintmani oldim. Ikkinchisida sol tarafında turgan to'yintmani o'zgartib, o'ng tarafında turgan tengdesh baravar to'yintmalarni aldım. Ikkinchini ikki chiqma bilan chiqarsak dag'i bo'ladi. Endi men dag'i bir uchurini ko'rsatayin. Belgilab, uchinchi misolga ko'ngil buramiz. Balдар, endi dag'i men sizlarga keyingi misolni ko'rsatayin deb turam. Qaranglarchi, men bu yerga dag'i bir tengdeshlikni yozdim. Biroq bu tengdeshlikni dalillash uchun men o'ng tarafındagi to'yintmani da tengdesh o'zgartdim, sol tarafındagi tengdesh o'zgartsam bo'ladi. Bunga kelgillar, men dalilni deb boshlayman. Dalilni deb yozib olasizlar. Andan keyin ushul ikki to'yintmani o'zim ko'chirib yozayman. 1,5 2x minus 2 minus 3 baravar bo'lsin. 7x minus 4 x plus 2 plus 2 olsun. Endi men jana jo'g'orida aytganday o'ng jag'inda tengdesh o'zgartdim, sol tarafındagi. Al uchun 1,5 ni 2 ga ko'paytirdim. 3x minus 1,5 bilan 2 ni ko'paytsam 3 minus 3 dan o'zi turadi. Baravar o'ng jag'ini o'zgartdim. 7x dan o'zini yozayim. Ko'paytiruvning bölüştürүү qasiyati bo'yicha minus 4 bilan x ni ko'paytsam minus 4x minus 4 bilan plus 2 ni ko'paytsam minus 8 plus 2'nin özünü yazayım. Endi kelgilar, o'xshash qo'shiluvchilarni toptoylar. 3x'ning o'zini yazam. Minus 3 bilan minus 3 o'xshash qo'shiluvchi minus 6 ga baravar. Bu joqda 7x bilan minus 4x o'xshash qo'shiluvchi deb tamg'a turindagi bo'liklari birday bo'lgan qo'shiluvchilarni aytamiz. 7x dan 4x alsanlar, bu joqda dag'i 3x qoladi ekan. Minus 8 bilan plus 2 dag'i o'xshash qo'shiluvchi minus 8 plus 2 minus 6 ga baravar ekan. Balдар qaranglarchi, bizga berilgan tengdeshlikda o'ng jag'indagi, sol jag'indagi tengdesh o'zgartsam, oyog'inda tengdesh baravar to'yintma kelib chiqdi. Demak, tengdeshlik dalillendi. Tengdeshlik dalillendi deb yozib qo'yamiz. Balдар, gördüңөрбү? Men bugun sizlarga tengdeshlik tuuralуу aytып berdim. Tengdeshlik degenimiz өзгөрмөлөрдүн каалаган маанилеринде туура болгон барабардык теңдештик деп аталат. Теңдештикти далилдөөдө оң жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, сол тарабын алса болот. Сол тарабындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, оң тарабын алса болот.
же азыркы үчүнчү мисалдай кылып оң тарабын дагы теңдеш өзгөртүп, сол тарабын да теңдеш өзгөртүп, жыйынтыгында теңдеш барабар туюнтмаларды алсак, теңдештик далилденген болуп эсептелет. Урматтуу окуучулар, демек мен силерге бүгүн теңдештикти далилдөөнүн бир нече мисалдарын көрсөттүм. Силер ушул алган билимиңерди пайдаланып, окуу китебиндеги калган көнүгүүлөрдү да өз алдыңарча аткарып көргүлөр. Бирок ушул жерде теңдеш барабар туюнтмалар тууралуу маалыматтарды сөзсүз кайталап алууңар зарыл. Кайрадан силер менен жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.